Прыплылі. Берег Дняпра ператварыўся ў звалку. Нашы корэспандэнты паспрабавалі разабрацца, хто вінаваты і што будзе за парушэнне, якое пагражае экалогіі. Знайсці звалку каля прыватнага сектара па вуліцы Іскра аказалася нескладана. Некалькі дзесяткаў метраў ад дамоў за кустамі адкрываецца від на горы смецця на беразе Дняпра. Відавочна, што адходы ляжаць не першы тыдзень, сярод якіх пластык, шкло і шмат іншага. На пытанне, хто вінаваты ў з'яўленні несанкцыяванай звалкі, адказаць вельмі проста. Безумоўна, людзі, якія жывуць непадалёк, і тыя, хто прыходзіць, так бы мовіць, культурна адпачыць на прыродзе. Шкада толькі, што далёка не ўсе ўмеюць адпачываць прыстойна і пакідаюць после себе бруд. Мы с вами видим, что вдоль побережья всего горы мусора, свалки, бытовых отходов. Это все делают наши жители города Шклова и приезжающие к ним же, скажем так, их друзья. То есть вместо того, чтобы посидеть, отдохнуть и убрать за собой мусор, они оставляют эти горы. Плюс население, которое имеет свои приусадебные участки около побережья реки Днепр, сбрасывают свои бытовые отходы во враг к реке Днепр. То есть картинка вся портится. Красивые места реки Днепр превращаются в несанкционированные свалки. И это беда всех наших граждан, то есть их сознательность. Вместо того, чтобы не мусорить, а слаживать в установленные места, они разбрасывают их вот там, где мы их сейчас видим. Немалыя штрафы за стыхійныя звалкі не палохаюць аматараў бруднага адпачынку, бо ні злоўлены, ні злодзей. На жаль, экалагічная культура нашага насельніцтва пакуль пакідае жадаць лепшага. Ответственность предусмотрена за несанкционированное размещение отходов в размере от 5 до 50 базовых на физическое лицо. На юридическое лицо от 10 до 1000 базовых величин. Установить, скажем, лицо, которое выбрасывает этот мусор, проблематично становится, но в случае установления таких фактов штрафные санкции минимально, во всяком случае, никогда не бывают. Таксама ў нашым горадзе ёсць яшчэ праблемныя месцы – гаражныя кооперативы. Около территории этих гаражных кооперативов они еще оставляют за собой бытовой мусор, который не хотят за собой убирать. Это еще у нас есть в городе Шклове такая проблема. Мы ўсе ў адказе за тое, як выглядае наш раён. Кожны дзень мы так ці інакш праяўляем сваё асабістае стаўленне да нашага горада і сельскіх населеных пунктаў. Трэба разумець, што смецце – гэта вялікая праблема для прыроды і ў цэлым для экалогіі нашай краіны. Основная проблема бытового мусора – это пластик, который у нас имеет очень длительный период разложения. И, соответственно, предметы этого разложения попадают в почву, которую загрязняют. А учитывая вблизи реку, соответственно, эти вредные вещества попадают в водный объект. Сорам на шклаўчане і зусім незразумела, навошта ж разводзіць смеццевыя звалкі. Няўжо так цяжка сабраць за сабой усё смецце ў пакет і аднесці яго да бліжэйшага бака?